Se fáilteann so go dtí Páirc Uí Chíosóg Mullingar cluiche ceathrú ceannis Laighean 2023 ins na Iomána an iarnáitiúil an iarmhí a Tráchtaire na cuairteoirí agus sin iad Laighean an so tróna Tráchtaire Mullingar fad an so sa Mullingar agus slú bailúisteach a gcónaí an so áitin san cluiche lechanis sin an dúis dus na bútóirí an so tróna. Well caiimiad na súl chun ceang ar na fórna bheith dul chun Páirc tróna agus tus nó mí leis an bhór an áitiúil an iarmhí. Sean Jackson hosnóg sa Craobh agus Leinster cool láidir ó sa cór le David Weir, Jamie Mullingar agus Conor Gaffney. Tá beirt mar chó-captain dómhan sa Tróna, Míchéal me gibhar sé agus Mark Cunningham i lár Páirc hosnóg taobh le Éamon Conín agus óhéamh scórála cumáid súl ar Michael Doherty, Peter Clark agus an lán tosaí Iver Cartig David Williams. For an Laighean an son ahrúháin déint I measc an lína lán tosach agus filmidir sin ar bálaach a ríist coolbar a láidir le Derry Mahon ag gibhar hain. Lína lán cool Simon Roach ón Muileann agus Páirc agus taithí go leor chomá in san lína lachú le Dylan Purcell, Michael Dundon agus Liam Shackman. Sean Rowley agus an captain Derek Harley hosnóg I lár Páirc de Iran Keith Rossiter agus óhéamh scórála Jack Redmond ag gibhar dóigh beag fearar siúd tróna an a scóráil dénta go siúd ag ina gailbhe héna cúig in san cluiche Dernach agus an tahrú sin dénta in san lína lán tasach Iver Hogtag Killian Byrne I teachtaisteach in anna JJ Dwamley. Se an dá Iran imeisteach in sna circle an so agus na fochaléirnacha ag na banistóirí lohan so sin réitóir tróna ná fear líise sin é Pádraig Dunn agus an dá Iran ag iarraigh áitimh antamach in sna cluichí lechanis buntáiste baile ó héamh ionadé ag an iarmhí ach é sin ráite tá Laighean teachtan so le fuair an láidir agus iad mar raibhann núdar an so tróna. É sin ráite anthaspantas ar fad a bhí ag an iarmhí I gcuine líise an tachtan seachata agus hastig ann-breise agus hastig builí éireacha chun na fórna scarún Tony Chéile ach ag an deire Jarrig Lóha agus ag an deire tríadó ar bhuilí éireacha agus tríanaide go gcuine tríomhfeadó turhéis go ná ammanis. An réitóir cinn tú go bhfuil gachtain na beagnach olibh sin réig geall bheith inis de árán na bhíon ansá I Páirc Uí Chíosóg agus an slua ag tanú leis an cluiche tróna áling. Cúig céim díag Celsius agus sin teachtasteach an an green an úsáring agus an Páirc ar aus ar fad an sa Mullingar. Sin olibh inis don árán náisiúnta árán na bhíon. An Gahéanrad olibhanis agus an iarmhí cabhna gceansaithe tradiisiúnta bhí na Cameroon agus Laighean gceansaithe doracha dúchorm agus corcrainn ar ar measca le chéile agus iad compar cumáid ar ar an slite ach an réitóir sásta ligand lohanis na himreoir dalisteach san háte go cearta agus sin olibh le cabhaisteach na líród ansá an réitóir mar dúirt mé fear líise Pádraig Dunn ba sé táchtach don iarmhí tús maith chuir le cuasaí ansá sa maiile agus é sin ráte maidir le Laighean tá trí le himreacha agus ganna ceann amháin búte bin in chéadmhát a gcuine cail chuinna ceann mar ag Laighean ón gathbhaisteach ach an ceann son imethe go deire ar thaobh na lámha deise an chéad ceann ar fóríl ag Laighean. Bhíidir an beidir uair go leithin agus taithí na Páirc a fuite chun ceann son ón bocamach imethe stré sellh harnáis ag Laighean agus deisian son ag Corey Byrne Dunbar pas agus siúníl ag deir cumádan sin ceann son é hain díreach Haran Trasnán iirecht an a bhahan son ag Corey Byrne Dunbar agus I chéad nómad cúntas Laighean oscailta. Hanna sé sin ó bhotún in áíire ón nglanna a bhí ag an iarmhí agus be si glorganis scóracha hain ar Dave Haldon Fark se levan son ag Mark Cunningham an co-captain Bruin son ag teachtó Laighean
gCearr teachtamach an son Liam Shackman. Can Isha le Shack of le Shamie O'Hagan. Mar Luther and son get to Mikey Leinham. Squealing and Rachel Lesh, foot her Nash, again Irv. Congers on Tavlin, a Irene Lohishin, a Vogashak, a Gcearr Kirstock of le David Williams and Far Contortuk. For she Kerakulin Diag going to leash and Tachtan Shakata. Again Dara Oberoon took Dane take Derek Yo. Macadine Tave Sudden Farkas and Captain Derek Harley. Loch Armin Arisht, Owen Whelan. Stachs the Cooing and Son, Gadi Killian Byrne Hussig, and on the Twamley, will Kalish and Son and Raitor Ra Sha. Agus Beg Willisair Masha Eg Loch Armin. Agus Deshika Shood and Viarnish and Avedu and Farahogig. Now, Iver De Keen Byrne. Illing Dacher Gamad and Headcount in Orira. And the Canelica Furfa Erfad and Sossavilling Yarni Lyra agus Pugui and so Trach Noon Alling agus and Hummer Scale Gun and Saura et Chacht Huing Keen Burnanish. Deshiga Shood agus and Count Son Egg Burn Ach Egentera and Posta Bulta agus Kaig and Irvianish Chacht agus Eshin Glana Iri Loha Mian Son Burn agus Fuiship on Irvian Count So Glantic in Tave Sutton Fark Kalish and Son agus Beg Willisair of Orvan Irvi Ober Crew Dent and Son Egg Peter Clark agus an Iran O'Toole Saustelishin. Mish Fogish Edition Fate David Williams. Lontossi. Kerakulin Diag. Gonna leash ein county son Chachto Willie Sarah. Bin she crying gama ach ni hain Countess Foss Ashin nach Hirt and Tavi Namon and Hormisha. Mahur Dave Lina Gaulish. Chance again the foreign Hormu at Tooston Himmer and Sauce of Mullingar. Arta Gamahig Williams at Casa Lashtig than Fosta Anna Coolin and Son. Na foreign Corum than Yed Vouta. Score Mahan Sonig Williams. Counts on him Harlina Gadera, because Puckschlass of over in here V. Willa Mahanson agus Desh again here V dollar announce reach. Schlauna Shakafala David O'Reilly. Favor Son agus Loch Armin Cussend. Again Dara, Irene Lesh near V Alter Nash Chance and Son, Egg McGrath, ni Irene Lesh, I expect Chancer and Tarn irritate Peter Murphy, Kirk Lewis Stock, Murphy, I can count Son, Emma her Haven and Lava Desha, Masha, counter for eel, again Da Have, Agus Godisha, in Son Head, Kernomad and Da Iran, Anna Hongrach, Lenny Hale, Pokamach and Son, Egg Derry Mahan, Cool Bar Loch Armand, Fad Galore, to count Son, Smack the Galling a Shigan Son, Egg Luke Murphy. Murphy fosted all Cuntort and Son, Deshig Luke Murphy. Oh, V Shance on Son or Cooliga. Eggadera Derek Haran Chasnon. A Brooke a Kinton Son or Hussentori na here V. Osculty a Kinta Feckan Son. Agus da Muchan Count Son. Arlucht no Honi Sishla. Vikshim Taxaline Tonic Murphy. Loch Armin at Tráchtaire East. Galore Sheen agus Shara agus Olivu content to Ryan Cleach and counts on a Darren Raitor. All rock Rev Kirstach Killian Byrne. Agus Killian Shishin go meg Willisair Ella Egna Carmanig. Mish Keen Byrne could in Tave Howl and Eric. If you get good Dernach Honashit and Fosta agus Míchéal Kinter. I can count a Rish ni hen count as Fosta A nach Hirid Muhur Dave Lina or Dave Howlden Fark. Nave Moyog Fjord. Keen Byrne. Currishdag agus an Spruck. Wintermach and Tamsa again. 3 Nagado. Nish talked to near V. Fragra. Reached agus squarely I'm shoe corns and Tavlina and Rachel Squeala Lesh agus Bruin Son ach Egadera Emma Haran Lina agus Mindron Hirvians on better Arog
Buile Sarah Tailte Cock, ag an deir ní aontainn an réiteoir agus beag an puck slasah over Loch Garman. Ní de cuin fidir ceann marach ní dhéana siad ag a deire. Isteach an son. Ag a ríist over Crugan son ag an iarmhí ag iarge sinach alternáiseach ní arín loha seachman bout bháin eile. Brúan son agus an iarmhí treis sinach alternás idir Gá cheannaá sé ach ag a deire smacht an son ag Luke Murphy. Cín sin son go bhfuil spás sig an son agus deis ón immert ag Cín Byrne an count son choristeach aige. Ag a deire raomh na lábh deise agus an tarna ceann fóríl ag Loch Garman. Nes puck má clist an son go dtí Peter Clark. An iarmhí inis a glóric scorer Dave Ella. Ach annach hosan go deoiste an son ag Loch Garman agus ag teachtamach a héasc an son tre Dylan Purcell. An passion began in road ag dint go maith an son ag Michael Dundon ag chamad. An ish go dtí Séimi O'Hagan. Mar cholútar an son aige, Rian Holding O'Hagan. Sheer go dtí Corey Byrne. Dunbar ach a iireach de ríist fóríl agus an tríú ceann stré ag Loch Garman má se aspa crinish. Choristeach ag túsna himmarthe fanan an scór 3-1. Is cinnta go bhfuil Séimi O'Hagan ag tiism a bhad siarón chúlach an count sa smacht ag Peter Clark den iarmhí. Bontáiste tuga ag an réiteoir an son Mark Cunningham leis an deis ag a deire agus an muirsásta is sin Haran Seasnán in Cunningham. Bhí chalís feice ribh sin ag scuil an réiteoirthug sé bontáiste dó agus a cúlín maith an son ag an iarmhí. Is Loch Garman agus an Lontas ríis David Williams for sé cúlín ó bhuiile Sair an count sa tóiste go húnta aige ón immert. Double scórna. Ríist ag fécinn tar chuirsaí go dtí seo an lábhanúachtar ag cosantóirí Loch Garman agus iad teachtamach bout bháin eile. Is ag iarraig ag chorcafa le Cillian Byrne ach clúdach an son ag an iarmhí agus ag iarraig ag chóirteach an son tá Conor Gaffney. Tréadach an Shelva ag a deire. Shelva Harnash ag Loch Garman lús massa clé go dtí sin lábhan ordaigh an réiteoir tá contúirt an sa don iarmhí trasna cúla héin sé deis an sa ag Jack Redmond agus cúl ag Loch Garman. Bhí an lábhan ordaigh an réiteoir réon cuma ach tháinig an buntáiste hon cúl aimsethe ag Redmond an ar chríochar fad ríist oscailtí a meas na gosantóirí an iarmhí scóir cinúnach ag túsna himmarthe ag Redmond. Nis Loch Garman a teacht bout bháin eile tá si tosnathe lús lasrach an sá in san Mullingar an count son ag Redmond ríist ag glóric scóir eile trasna héin sé ach tá trúr ón iarmhíoch ní arín Laighean shelf glanagháil go fóil. Brúan son an réiteoir ag scuile leis tá carric tastáil an son agus buile fuite agus beag buile Sair isteach ag a deire ag Loch Garman agus begáin de hena san is teachta seach sa chaibh na Míchéal gá agus chím comá tá David Williams nó ní David Williams ach Séimi O'Hagan tá sé siúd sin tá gorta os mochóir an son buile fuite ag siúd agus cóirleis ag tastáil an is ó cúpla duine an sa. Maile bheag in san immert an son agus an réiteoir chun labhart le fear na hiarmhí an son sin go bheith óg sé cart nó beidir nóta in san leabhar ag a deire beag an buile Sair áfach ag Loch Garman agus sin go siúd an bhearna sin a bheith dúir ríist. Is an cúil sin treis bearna go cinnte oscailt idir na fórna. Ceann son imtheisteach agus ríist Haran Seasnán an son scóir maith Cín Byrne. sé chúlín na brabna súl mar araspar ag Loch Garman inis níormhí tacht scóir ag tastáil an count son imtheisteach agus ag a deire garad isteach go dtí Derry Mahan cúlbhar Loch Garman agus ríist Loch Garman teach Séimi O'Hagan. An réiteoir agus chalí sé le feiceann son aige.
Seachúing an Irví agus seansig David Williams. Scóir tastáil uathe ag an stad seo. Williams an cansa ordathe go maithaige agus ag a deire Tharn Seasnán scór maith. Cúlín ríist atra. Ríist an cansa na méisteach ag le Carmen ach dí halahú déint an sonnig an Irví agus seans go teachta má ceann gard go fáil le Míchéal. Ríist tá sé boga meas na dosig Lorg Shell a smacht goáling is an sonnig Peter Clark Cowardí Canson go gard a ríist achtaí Peter Murphy contúirtan sa deis ag Murphy an cansa go hard agus ag turlingt ag a deire ar héimhna lámha clé an tarna ceann ar fórílacha faoi se bhar ríist an son de le Carmen ceann eile ar stray an son ag an Irví. Calí seile agus an buile séir le teachta bhábhar an Irví. Is an cúil sin bhfuil bhí oscailtí go cinnte feicithe sa tar teach trasna agus Redmond ag aimsiú anna chríochar fad agus deisianis ag an Irví agus seachún éimean conín. Fad go leor leis a ceann san a ríis ó smachta sig an son go lántasí seansans ar cúil agus choristeach sa líontán an son David Williams cú sé orda san éir agus go sciúil agus go halíonnta críicnig sé féimhrú cúil ag an lántasí agus an bhearna leid a ríis sár críic an son ag féimhrú. Héna is tí chéile ag an lántasí. Níor bhla Carmen ag súla sin. An Irví a trid, buntas an count an ábhíidir a géirí pas gard a choristeach ach ag a deire roáda agus imime ar fóríl an tríú ceann ar fóríl in isicha. An cúil sin well sin scór cinú na choríist dó gá chúil feice going ach an count an Irví tris an bhearna leidú ríist. Ríist gan aige in aice le David O'Reilly an son. An Irví ag neartú ach an cansa well tagann sé mac go fada le David Williams a ríist. Siar a hain sé siúd go fada le Peter Clark ar an ansaín pass amach an sodí Peter Murphy féimhrú ach a ríist tá bert las mug an deirtain sé dí éimean conín agus an cansa choristeach ag a bhar lár Páirce scór maithile ní leatran is a cúlín amháin. Héanú dóas tí chéile ag an Irví. Tréimh se for lábhar se conis le cúpla nómad an ús. Cinnte beag banisteoir le Carmen Keith Roster dímá tréis tús úntaach le cúpla nómad an ús tá sé tréis ligint don Irví teachtaseach go mór in san caibhlant an so agus cóir leiise tastáil inis ó Peter Clark agus an réiteoir agus an doctor díreach a cinntu go bhfuil se go bra. Ag a deire, an clogad chur náisiir agus an pocamach le teacht ó Derry Mahan. Cúla báthir Loch Carmen an so Tróna. Leis an cansan a ríist ag Loch Carmen. Deisir scór an cansan imethe isteach agus iirecht anna bhain son Tharn Seasnán ag Corey Byrne Dunbar an tarna ceann ag a siúd. Agus is sin a tastáil tréis héna dó i chéile ribh sin. Leis le Carmen a teachta ríist anna Thionna chur ag séimiú hégan sa clégadtí seo. Deis ón Dave Lína ag Corey Byrne Dunbar an scór deirnachar an Dave eile an ceann son ar a Dave seo. Gá chúlín leistigh den nómad ag Corey Byrne Dunbar agus an bhearna méid a ríist a brabna súl. Buntas an son tucha don Irví agus chalís feicithe ag an réiteoir be siad sásta
Gwylid gyloder yn sy'n omiwcht yn so, agos y tawr yn ohen dy loch garmen yn so, dar nhw'n buntas dy bali, agos slwa das áitiúil takisteach an tachiíocht de haar dóibh deisinis ag David Williams. Buileann ar an Dave Howden Park. Eis an dar nó fuair an cool táchtach dóibh. An iad a chamad insan Imerton so deisinis an bhearna chuirtí cháchúlín bout bhain eile. Eis arda go maith Williams. Na muir sásta leis an gabhain son, tá sé Harbheith crainn tróna. Williams a ríist. Ní leatra gáchúlín. Sin pak amach gar go maith loch garman a gcearr, agus dechrtí mór an dul chun ceann dhéanamh ag an dearr Irene Loha. Cansa Corinard agus smachta go háling is stigan son ag Luke Murphy. Murphy a dul a rúthar imróí ar yes agus ar clé. Tá an séir clé agus tá sean son agus cool eile. Creeknas a líontán ag Cillian Byrne. Bhí round ar yes agus ar clé chúis ar clé. Agus an cansa neadathe íse listeach sa líontán ag Cillian Byrne. An tarna coolan ish ag Loch Garman. Sé cúlín in ish, idir na fórin agus brantú go bhfuilean cumas ag Loch Garman brisead tríd cosantúir na hirbhí níos fosa ná mar dhéiteach an hirbhí in bhar Dave eile agus na cúil sin agus bhiúg fécint deis na beidir níos mó chu dheimsiú mar go bhfuil immerthirí láidir sigan son agus le Murphy agus Byrne lús úntach ionta freisin. Leis an puck sleasa le bheith ag Loch Garman tá fear fós sin tá hail chuir leis á chur agus sé cín Byrne a hógaigh. So gur Buileann atá tucha an réitóir go deire. An ceanson ceannas deachar atá tócha go dtí seoga ar a Dave Lína agus siar na leach féint an Páirc ach fear maithríos chun iad a hógant níos a chun cín Byrne. Ceansa arda go má ach go deire ar héamh na lámha deise agus an Craobh ceann ar fórílacha in san chéad leathan tá 2-7 Laighean 5. Ceann Garden tamsa ag an Irví agus ceann son well Irene Lowe seo cumad ag deire Haran Lín agus tá sé sin tarla cúpla uair go dtí seo in san clethe ach ag deire an buntáiste le bheith ag Loch Garman. Cúlín atra tarna cúil sin ag Cillian Byrne agus well ní sin an puck sleasa fear agus tugann sé an buntáiste agus sellh ar náis don Irví inis an taobh an Páirc tríaltacha ag iarraigh smachú sigan son tá David O'Reilly seansa O'Reilly ar cúlín ach an ceann son ag deire a ríist ar fóríl an Craobh ceann ar stréacha go leor seansan a crochacha in áíire ach a ríist aspa crinis ag an stad cinúnach a chuirteach ortha. Derry man glaránach go más a cúl agus ríist fad go leor leis an gceann fécar sin Séimi O'Hagan ann chun é bhallú an mó díreach ag Loch Garman isteach sa lár tá sé ag glór a cúil eile braham nes an ceann smacht ag Luke Murphy pluachta há sé stigan son ach arín leis an slitter a chur siar agus sellh agóní an son Jack Redmond a fuair an céad cúlín inis ag Redmond agus tosathe Loch Garman ar lasí cheartan sa. Simon Roach, Páirc Tastáil, Clifford Dimmerhory and Rachel Sauce, the Liggins and Immertal Riger Fact second no Goela, Kagadera, Loch Garman agus Irene Loha, Trey Michael Dundon, Eishin Glan agus Spa Sari, Shistigans on Ignatosa Bert, to Cillian Byrne Tehistaka Drone Cool, Kagadera, Tashid Contard Fayen, Coolin agus and Counson, Imahestak agus Ga Hallianta, Haran Chasnod, Scoring Clay Gadisha, Loch Garman ar sábhín sónis agus stad agus 7 gúlín atra an a chríochan son. Mis níor bhí trid an ceann son ach ag deire puck sleasa bheith ann.
Ik féic an around ag deire fág sé é éman conín agus conín chun ceanta chur agus a heisteisteach cho fad agus dhéach sé agus cúpla scóirne sé testáil an 3 scóir ar na chéine dó is tí chéile ag Laighean ach a rís dachirtaí an son tá se leh isise agus oscailtí sean an so beidir a coolan cean an choisteach stop a beidir bhfuil sean ar an tarna éireacht agus tá sé críicna salíontá ag Brian McGrath hín chéad seans stop ag Iomána ach an tarna éireacht tháina sé amach có fada le Brian McGrath sé san ád ceart a ríist agus leis an tarna éireacht íse le steach san angach mar an siad fós a cléthe scór maihan son ag Brian McGrath. Rís sár go bháil an son ag an iarmhí agus níl an toála chatisteach ná é se chun a ríistíad Peter Clark feicála go más an immert go cliste machtín clíháin an son agus ag iargé chuirtí David Williams fé bhrú an son athá sé ó Liam Shackman Williams brú an son ar chalí siúrálta agus an buntá se tuga Williams fós a scuile leis an count son imime isteach ag an lán tosaí scór an cléhan sin ag David Williams bhí stracha dénta as an son ach ag a deire dhearrig leis an cosantóir choiré agus cúlín den chéad scóig David Williams bhearna leid a ríist. Leis Laighean le sellh a ríist. Choristeach ag a ríist an cúlbára ábalta sin a smachtú an bhearna ar neistí 3 cúlín chuoine go raibh 7 cúlín atra nómad go leithin má se níl an cléthe mithe ná é ó chunta na hirbhí agus iad tréad an réiteir scuile leis an son anna chaimhdann tar fad go dtí seo ceithre cúil feice going agus an immert dul ó cheann na páirc is an ceann son I meisteach go róáda agus a deis ag Laighean teachtamach a ríist. Ceann sa smachtathe ag Corey Byrne Dunbar cúpla cúlín maithe go siúdan sa go dtí seo tránóna siar go dtí Michael Dundon. Nis a gírig Cillian Byrne aimsú sig an son for sé cúl má smachtathe ag Laighean nó brú ag a deire ó níor bhí ní sé ainge go fól an réiteir ríist scuilann sé leis fear líise Pádraig Dunn. Sár chosan de sigan son ag an iarmhí agus ag a deire glanta go dtí an fearlár Páirc sin éman conín for sé cúlín man níos túisce móna himar a sean seálta dín taobh Haldon Park ach ag an deire Williams ag é smachtú chomáile sin tá ón Muileann ó Laighean agus ag a deire níl sé glanta tredúnta go stigan son anna chluthe críomh an tá sa chluthe ceathrú ceannis agus ag a deire an réiteir chun an slitir leir caiisteach idir bheirt agus deir an clog bhfuil an tam ag amachtan sa sé nómad na mar sin fáchas I chéad le ní letar a cúil amháin dó an aile dó sé agus fésta má scóráil le feice going chud ar ásan da inis an ceann sa caiisteach ag a réiteir agus sellh ag an iarmhí seansar cúlín an ceann son curtha stacha có ach ag a deire an ceann son ar fórí ag Peter Clark an cúgú ceann ar strain isise có fanan an scór 3 cúlín after a gcónaí. Leis cóint an taobh lína ach dhearrig le Laighean agus cín Byrne sin a chamád leistigh ceann contúirteach eile imeisteach an son ach déanta go maith ag Sean Jackson cúlbáir na hirbhí agus well híl mise go raibh cailí an son scuileann réiteir leis an imar David Weir teach amach an ceann san imir strit níl tá sé ar neisicá tá siad féimhrúach ag a deire glanta ach beag an táilóid sin a gáilt ag a deire an áda san éire héin in iarmhí agus holding agus idir an ann sa ríist nimmer dul ó cheann na Páirc an sa Mullingar an lán tosí David Williams a sé clúda gach áirlach den Páirc ach Míchéal son a ríistir dóhan seansan ag a cinnte an iarmhí an séú ceann inis ar fóríl ag foran na hirbhí agus foran Andrew Dermody ar nó fear immer leis an gúnta ar feag na blianta. Leis sin a bháfar na hirbhí ríist dá scóir dearna go siúd seansar scóir inis ó Doherty garisteach an pasta go uig agus gúling cruúig fuit an son ach sellh a gcónaí ag an iarmhí agus ag éman donín an fearlár Páirc seansar scór ach an ceann son a ríist treasan an cúl agus níl sé mithe fiúar fóríl comátha in san immert an son ag deirí maithan an cúlbára. Leis an iarmhí ag neartú ó hebh muína ceann
so current an taobh líne agus ag deire Calís a deir an réitóir agus an fearrtá sínta ná Peter Clark agus began buile séir ag David Williams agus seans an bhear na chugarneis go dtí gá chúlín. Is fágis sin go cinnte fé Williams anna spántas tu uig an sotránóna tá sé ag clúda gach áirlacht an Páirc agus an cúil sin a fuair sé ar ceir nómadíag an háta gur fád an chéad ceann go dtainig an iarmhí agus an son an ceann dearnach ag Brian McGrath ar de chilín go bhfuil go mór in san caibhlant inis se chuing David Williams. Ar Dave lína go leis. Dave tún sé chud ama. Arda go maith Williams ag castas dócar clé an towns agus sin an seachtú ceann inis atá fórílachas chéad le. Lór sellh go gan éon cheist agus címanis ahrú is tócha le bheitdénta ar an loch garman agus ifar a cúig Dylan Purcell ag fágan na Páirce agus tá JJ Twamley a tachlisteach ina áitiúil bhí se le tosnú níor hosig Cilín Byrne na áid ach tagann sé isteach agus cúpla nómad le dul rih le haim. Nes spás ó sa chórann son ag ón Muileann. An count a court an lína, den siad go maith sin a chumad leistigh den nimmert an son agus ag a dearan cosantóir din of Dóhan an son agus well tá an pastor na come here stray se chuin Twamley Dirk Sigar Park ag blocháil den chéadsco seach go fáile le conín in éist an iarmhí. Tá siad din of Rúthar Mahan son ag a deire seach dí Peter Clark. Clark ag iargé smachtú Burton Acha leis airíonn le sellbh chumad a gcónaí cinn sé go bhfuil seansan son ag Cunningham leabhlacháilt an count son ag Cunningham ag Titim Garrett ag a deir míá dinta cúpla bouta Garrett isteach dí lámh an cúlbára agus a rí seansar scóráil eile I mithir stray. Trí cúlí natra gcónaí agus sin tanna ar lehaim an sa Mullingar anna chaibhlant anna cléthe go dtí seo agus taingeamhach mar cléthe chumá. Cín Byrne. Calís an son go cinnta a sé sínta an son agus seans go bheith ómist cárta chumá. Beag buile séir eile, níos go an dócha sé héine ach réitóir díreach dul seach na cinn tú go bhfuil gachtainna go bra agus beag an buile séir bhábhar lech arm an cuine go raibh ar 7 gúlín chun tosaigh 7 nómad a hin ach tá cúpla scór maithstigh chéile an iarmhí Brian McGrath le cúil agus David Williams le cúlín. Chilín go an bhearna sin leideithe go dtí éon chúlaháin an sa. Leis carta buí nochta an son dar na hiarmhí agus cór leis fós á chur cíimiid ceanteach na Mullingar bé. Well cá mé fannachcha go gasa sé haimpel can ich tú cé fiúsús an carta buí sin na Mullingar bé an lán cúlaí a fuair an cartní hé ach an fearsta chúnge má se David Weir. I'm sure carta buíon san de loch garman cá sé siúd a bheith airichan is beag an buile séir ag loch garman agus seans conis ar scór ceann nach bhfuil conis le beidir 8 nómad. Cúpla ceann maithó bhfuil séir ag Byrne go dtí seo a rís an ceann sa dechar go maith ar Dave lína. Arda go maith Byrne bhfuil crinnes again I léon cheis féin ach go bhfuil scór has to go loch arman agus sin díreach isteach go dtí am cútamh gortan sa Cín Byrne le buile séir agus an bhearna ar neistí ceithre chúlín. Leis níormhí teacht bouta bhain eile David O'Reilly an pass sin róáda ach sláunín Simon Roach an son ach ag deire airíonn leo teacht amach agus deisinis ag loch arman í de glóric scór eile beidir rih le haim David ní O'Reilly ach Luke Murphy sé gan ach ní airíonn leis sé gáil agus Bert O'Nearmhí ag fanacht an son fuidig a bharlar Páirce éimeann conín. Ní meisteach an son agus ag iargé smachtú tá O'Reilly ag a deire ag a bharlar Páirce seans an son ag an iarmhí an count son a meisteach stoppa bhí seans an son ag Mark Cunningham an co-captain ach rís déanta go maith ag deirí machna stig sa cúl agus glanta amach chofada le Cín Byrne. Loch arman a teacht JJ Twamley. Díreach takeisteach mar anna dí
Slungar go no madam coat of Gorta. Oh, Anna Yeagers and Sons and Immert again Irvigas and Count Sonnig Peter Murphy Count Cunter taking Murphy reached Haven a love a dish on Tuchtu counter for Ilse Hedla Agustino Mac Trikang if I fog a shakadi love a cool bar lock arm and coma Masha Shants and a galore Curher Stray begging for an all Tulsi Hedla Durin Clogwell Nomad Gole the Nam coach of Gorta Imahagas better make Shants on Ella score Inson Hedla Lock Garman Favour one son, agus near via tacht, bout one elecan passion, roada. Agus Tarshadesh the Derek Harley, Smachtu and Captain. Pass to Guig, Shachofadale, Sean Rowley, Aka Derek came in a Samresh Toka, agus in Lochland to all tools hostage, and better make chance one eller scorica, to make Intergabay, Williams of Huckaganese, Gamarichan and Count Hogan, agus and Vjarna Laidu, Moss Fader. Héadla Geolva Cotton so Páirc Uí Chíosóg Tranona Allingar Fad Inson Mullingar Deshinish Egg David Williams on Vjarna Hurgadi Ain Hulawanig and Risha. On has Bontas Héadla took Uigadisha but Vrolo and Council her Haran Trasnon agus gone of Atra a cool egg Lahum. Williams leis an chance don Irvi Toshta go furfege Derek Haran spot a dove agus Keelan sin nachulatra a coolóán agus sin tanna Laham an son agus leis an adog Laham a Shaitan son ag an réitor Pádraig Dunn Anna has spot a son dáir in si Héadla an chéad cooleg Loch Garman Jack Redmond David Williams and son le cool an Irvi Cahra Ura Cool Ellen son the Loch Garman ochno me J Killian Byrne ac an son Brian McGrath le cool mahan son don Irvi agus le couple scorna din chéad sco o Coolini on Dahave Keelan se nachul atrag an mission sa Mullingar ach 3 Coolin an buntáist off ag Loch Garman an score Lahaman so doade ag Loch Garman do shacht ag an Irvi Fannagiling book finty in Héadla ha tacht agus actionilla an darla gan vail Shell of Harnash ag Loch Garman agus Deshan son ag Corey Byrne Dunbar pass ag Shunil ag Derek Madden Shane Counts on Hain Derek Haran Chasnor si Counts on Smacht the Gahaling a Shigan son ag Luke Murphy posted all Cuntort and so Deshig Luke Murphy V Shanson Smacht ag Peter Clark the near V Buntasha took ag Ray Torrance son Mark Cunningham Lesh and Desh ag Dera agus and where Sasta Ishin Haran Chasnor Loch Garman, agus an Lontas Irish, David Williams for Shekulin of Willis Sayre, and Countsa Toshta, Gosh, ag Loch Garman, loose Master Clegadition, Love and Artigan Ray Charta, Contortansa, Don Irvi Chasnacula Hincha Deshansa, Jack Redmond, agus cool ag Loch, Shachung Eamon Coneen. Fad Galore Shikans on a Rish, no Smack the Shigans on the Lontas Ishansons are cool, agus Courage Dock, Celine Toff, Favru, a Karish Top Bert last mug, and Derritin the Eamon Coneen. Agus an Council Courage Stack ag a Varlar Parka score Míchéal ni Latrinish she counts on a reached ag Loch Garman Desher score and counts on Imahe Stack agus Irecht on a reached on it Hionnacher ag Shemio Hagan to Clegadisha Desh on Dave Lena ag Corey Byrne Dunbar and score Derniker and Dave Ella and counts on or Dave Shaw agus Smacht the Gahaling is Stiganson ag Luke Murphy a dollar ruher Imrory Yesher agus her Clay Tagan share Clay agus Ta Shanson son agus cool Ella Creek Nuchta ha Stiganson ag Irene Lesh and Slitter a her Sheer agus Shellavagoni and son Jack Redmond the 4 and Cade Coolin and Ishig Redmond Bert to Killian Byrne ag Tehistaka drone cool ag a Derrit ha she'd con tard Fayen Coolin agus an Counson Imahe Stack agus go Hallianta Tasha Levanishik agus Oscar T. Shanson so better a cool and Counson Courage Stack stop a better Shanson and Tarn Eric agus Tasha Creekna Celine Tonic Brian McGrath Williams Bruin Sonner Cali Sure Altagus and Buntasha Tuga Williams Fosa Squealer Esh and Counson Imahe Stack again Lantassi score on Clehan Shinnick David
Se chuin Loch Garman Mahar Bark viidir beidir gá nómad sa mreis is sticks na siomraí festis agus tá cinnte gur cúpla foca láidir ag an mana stór cíd rastar lo agus viidir in óchtúr go maith an oríire leislí tríd in chéad le agus 7 gúlí natra ach an son an iarmhí a críoch nó in chéad le go láidir agus cúpla scór aimsethe ag David Williams héna cúig godain ag Williams in san chéad le chilí nachhfuil atra ag an risin sa Mullingar ach éon chúla bháin áidins na clí lechanis andas na bútóirí agus an réitor fearlíise Pádraig Dunn dúircha cinnte gohainge Olav agus an slitir caisteach ón gafisteach Shelvan san na Cillian Byrne cúla ges chéad le de Loch Garman ach a ríist cosint agus clúdach maistig an son ag Jake Mulcairns don iarmhí ach an pass an glána gan a bheith go húntaach ag an puck slasa ag a deir a bhábhar Loch Garman. Ón ceann son well am hir stray ag a deir Irene Lohaí a chamad ceann anna garad agus ar nas ríist ag Loch Garman agus Dunbar. Siar hen se siú gotí Byrne, chans go siúd ceann gard a chuirsteach fada le Dara Carley sin in captain an ceann san a methe agus beag an puck slasa i bhábhar na hiarmhí inis. Bhí cúpla seans aroundsaí an son ag Loch Garman agus dúireach ó thaobh ibhreacha beag Peter Clark na hiarmhí a caithfh ibhre fihanai in san Sathairn le agus an iarmhí inis leis a puck slasa. 3 cúlí natra an iirecht ar fada an iarmhí. Silva cumad an rud is táchtaí. Ardha, Gahaling is stigan son ag David O'Reilly. Carrick Tastalin, Raitor Squeala leis an count son Owen Passtrachtí Clark near Yarg leis sé gáil agus ag a deire ar nastin cool bar agus é sin glantamach an son ag Loch Garman. Shans Masha caiilte an dáhéh ar scórna ar seach nón áling ar fad sa Mullingar 8 game tí Celsius tas galore agus anna chaibhlan tomáíocht a Shellaveg Luke Murphy de Loch Garman an bontáiste tug ag an réitor near hánig éon bontáiste chuige agus cílín sé sin go mbeidh buile séir ag Cian Byrne agus deis an chéad cúlíní aimsú Sathairn le de Loch Garman. Is beidir luhanna an a bheag cuithe ag cabhrú leis an iarmhí Sathairn leach an son bratacha le feiscint ag lúsca níos mú ná mar bhíidir chéad tréimhseach tá buile séir inis ag Cian Byrne. Scór na maithe ges chéad le agus deis an bhearna a bhéadú boutáin eile. Ardha go maith ag Byrne na muir ag fearra lánsásta leis an iireach sin ó Cian Byrne agus an chéad cúlín stair le ag teach do Loch Garman. Se gcéarr smachtú an son tá McGrath for an cool. Turnach an iarmhí ach ag a deir annach hosint ag Simon Roach de Loch Garman. Ross ar Dave Howell. Búte ríist ag Loch Garman agus na tosa tá si bríomhar go cinnte nóir bhíonn Shelvan Counson seach lár go dtí Corey Byrne Dunbar ag a deir tugann Tarnash go bhfuil le Jack Redmond ag fécinn den ordach a ríist seachtaí lábhan coolbar agus glanta go héfachtach ag Sean Jackson. An iarmhí inis ag glóric Shelva tá bertacha ar Dave Howell ag iargé smachtú an son tá Peter Clark smachta go háling aige an iarmhí inis ag glóric scór ag túsan tarna tréimhsin sa iad gimid sa mala ach tá chalísteint an son ar Clark tá sé curtha síos an son sínta tá buile fuit aige agus ní écann sé ró chompórt ag an son cóirlaiste tastáil ó Clark agus an réitor chun labhart le fear Loch Garman cumá agus seans go bheith comist an tarna carta buí sa clethe. Se an ceanta pecha sús ag an gosantóir cíimiid ag an second se ihar nai an fearlár Páirc a má se sin é Dara Carley an captain an son leis an garta buí agus níos táchtaí don iarmhí ná go bhfuil an puck séiricha David Williams a thógaigh héana cúig sa chéad leithaige agus seans a ríist cúla chur idir na fórna. Dehannas Rovór That's the new give a sure alt leis an iirecht Williams on Dave Lína tá sé routes and down Sean óna dómh héna sé inis aige gus an bhearn ar natí cool.
Oh, Goaldin chéad scothríist an son ag an Irví agus ag rion holding. Trish number Kruger fad Shelf Takuha. Corey Byrne Dunbar. Shacha fada. Liver de. Shin Byrne will Kalish an son he lane doubt. Na Grev Keen Byrne tarring a sheer an son. Agus beg Bulisair. Ace Gamahan son. Eg Loch Garman. Agus Yeringer Bay Byrne Hena Hogig. Raitor can note Hogan de Nach Trishin Koma. Near Kirkamek Strainer Bay. Erkien Byrne and Count on a car Haran Trasnawn. Because I'm Yarn the Páirc Uí Chíosóg TEG reached. Shat Tosh the Gamanson Egg Byrne. Páirc Uí reached after a Corlaishik Tastal and son. O Shamie O'Hagan, agus an réitor Dúrcha Cintu, go bhfuil an tosí Newler leanún Taraig, so le dair sé cead an Coolbara and Pacamach Hogand. Scoring ar fad sa cléthe is Sathairn agadtí seo, teacht ó bhfuilí Saoire. Seachúine Sean Jackson. Shacks lower hin an Irvíle se Ganson. Agus Ganson, well, Can Ma ach ag Dera and Coolbara den of Dohan, Sinead Derry Mahan. Glanta ach ag Derry Ibroshimach, Mark Will Michael Dundon. Well, Fogash ag Dera, agus, well, Keen Michigar of Kalish and Son, Squealan Raitor Lesh and Immert, agus ag Dera and Counts on the Meha, Haran Tavlin and Neil Locht Banishtiach, the Loch Carmen Puxos, the Lesh again a shin, Tridgakin to Lefeshkin to Nimmert Hirvis, Tarn Lafos. Credin sheet gur féidir lón Council Vuchant agus dúis anavórdas na bútóirí áit ins na cluichí lechanis dar nóns na cluichí go dtí seach an Irví chaidir céad bhát gona íhálaí agus an son búna maithe gona éintrama gona na mí agus an son an taspánta sin gona líise builí éiricha agus ann breise agus ag deir bhúdar gona líis an teachtain se chata chun teachadaíon stad seo. Clúdach maithe son ag Loch Garman agus Michael Dundon. Tachtamach and Glana, Mir Streach, I get there Puck Schlas, Galore, a son fecke, or they've howled and Fark Tranona, Kegul and Fark, Lachen Galorans as a Mullingar, and who to Nimmert in Akelesh and Dave Lina Shin. Mission Puck Schlas, the token Sonic Simon Roach, Count Ishil, I get there, Buntosh, Shelver Nashty, David O'Reilly. Agus an Irví, Schlaunú tríd an son an Irví, ag Loric score and pass shin, better gonna brocha mac ag Dera well, tá Shelf Command and son Clark, leis an pass Terna Kistach and son Contort and son the Loch Garman, Shelf Goni ag an Irví agus a Kirkalú Istach and son tá O'Doherty count son Imahe Stach ag Dera, Blochálta agus Eric Cúi Vader Gashaska, a veg ag Derek David Williams, agus Kinta nuair a ruchan an Irví Istach mar sin croín si ceistan ag Kinta. Fake Hossantori Loch Garman. Williams are reached. Council, well, here for Gulche, Heska Gamato, the sponsor that took Ui Gadisha Tranona. Shanzaka, and Bjorn Laidu could he cool in Urawanella. Some Corristach, ag Williams, agus gan éon cheiste ríis fé. Héana seachtain is aige. Iad dul cúlín cúlín an so. Is le Garman ag tríal an Pacamach Garden Tamsa, agus Shelf hawn ag Liam Shackman. Oh, tá Kalish go Kinton son. Come on, Roard, agus ríis tógagan Raitor O'Leash, Patrick Dunn noted the shin. Council Guard Gama, Derek Harley. Berto Nirvian, Hanishin a Hosand Agus a Glana, Agus Comaris a Kusha Shees,
ag fila ar nascin taobh eile is a ggéir smachtú Simon Roach. Ige, glanta, brúta Haran Lína ac an muir ará go raibh sé Haran Lína nuair a glán sé an countán agus poch slas eile bheith go going. Iarmhí inis leis a countá. An ar bhrú ar fad le teacht agus le feiscint ón bhór an áitiúlantá. Fágus siad an countá fé Éamonn Conín. Far rát arna. Coinid nach bhfuil atra cúlaháin ansá. In san Mullingar na bútóirí dul ar aige tín na cluichí Laigheanis. Éamonn Conín. Ordathe go háling aige teoirithe isteach agus ag deire Míchéal son. An néú counter fóríl ag an iarmhí an chéad count Sathairn le anna bhfuil ar fad aige ach dír a cúpla airlach ar chlé agus fuaisibh do luch arman. Is a ggéir smachtún san tal Luke Murphy. Ag deire, Sean Rowley, pass las mohan son. Go fada le Cian Byrne. Byrne le chance de luch arman agus well. Cormer túnta gan son. Ag luch arman a dul ó ghunnig a duine ag deire seach go fada le Cian Byrne. Agus an bhearna ar nastí Páirc Uí Chíosóg ríist. Fág slasar an Dave sa. Well, níl sé sin tócha go fóil. Fágus siad a ríist fé Éamonn Conín. Bhí seansúnta go géir Dave Howell. Nómad ó hin ar chúlín a cú díreach ar fóríl cíimiid inis. An tá stála bheith ar an Dave Sudden Farc. Dardaigh sin counternach a rás. Ach dír beagán ar fóríl. Ceanta orda go maithríist ag Conín. Ní bhfuil sin spruch amach ceann contúirte go stigan son ach ag deir déanta go húnta ag Derry Mahan cúlbar le garmanach an glanna. Well, níl sé rónta chuirneas go dtí Éamonn Conín seileadh ag an iarmhí a gcónaí an pass seach sa láran son Peter Murphy inis mac a hen sé siú go fada le Michael O'Doherty ach ag an deire seans ag David Williams Haran trasnán Sár Críoch a ríist ag David Williams héna hocht an isige agus a ríist ní leatra a cúl bout amháin eile. Dína ceapa go meach an cléithesá éas go gomá don na cuairtóirí Loch Garman ach go dtí seo anna hrid go deo le feiscint ón iarmhí antá tránóna agus anna bhá le feiscint a going antá sa Mullingar inis cóirleis tastáil ó Derry Mahan cúlbar Loch Garman agus an réitóir agus an doctor díreach ag fécintar an son. Dar nós na clíomhí chus chéadbhát bhú Loch Garman ar cail cuinnig dó 7 gwyna nád a fethe Páirc Loch Garman ac an dá chlína dhéag sin caiilte gwyna átha clia bhí cúlí natar Páirc Farnell agus an son in san cléthe dearnach a gwyna na galibh caiile ar ríist an lá áirithe sin héna fethe gwyna héna 7 agus sin dar nó i gcathairlach ach fós marann siad sa comórtas ach tuige siad go mbeidh ortha an cléthe gáirdeach má hastíú an cean san na bhúchas mar go bhfuil anarthid fós in immert na hiarmhí. Nis Derry Mahan go brá ríist. Sean Rowley, Seansar Cúlín go siúd. A iirecht ar fóríl agus ceann eile ar straean son ag Loch Garman an cúig go ceann. Seans maithan son chuir ar fóríl. Is Loch Garman yn teachtamach. Le Shelvan son, Seamie O'Hagan. Lochland ón Loch Garman ag glóir cailís níl, tá sé fete harnás Shelv ag an iarmhí ach an ceann son caiilte agus annig frach an éhvalú tá Michael Dundon ach a ríis díhalahút an chéadsco ag an iarmhí agus Seansar Cúlín an ceann son áfach imethe ar haimhna lámh a deis ag Peter Clark an 10 ceann ar fóríl go lór seans na chuir ar stréig fuair an Andrew Dermody antá ag dímar le sin ach tuigeann siad má leanan siad ag immert leis na seansanna tugadh na scórna. Réitor ligan don immert dul araig. Shelv Corey Byrne Dunbar ach ag deire an réitor rá gur caisin ceann son agus beidh an puck slasú fábhar na hiarmhí. Cúl glán atragóní, dó tríd ag, le dó a 10 go sin Lashley tríd an dair lehan sa in san Mullingar. Nis sé Éamonn Conín hógan ceann sa.
agus tá mé cinn an plan a bheith again ná choristeach go dtí na tosa agus fécant an féidir le beidir Peter Clark nó David Williams lámh a chur in orda agus cúil eile dheimsiú. Is chun iirecht éman conín. Ceann conturte chun ceann san fós in éir ach go ríist ar fóríl agus éon ceann dígan is ar strain na seansan na cá ach go ríist míchranna sa choristeach ortha in Sathairn le. Tá meid na ceann sin tóga bhfuil an hens go méid is chorm. Nis se le bút an son ag Sean Rowley, de Loch Garman, Seansar Cooley na hain an count son choristeach ag Rowley agus ag a deire Haran Chasnán ag a bharlar Páirc. Scór mahan son ag Loch Garman. Nis arú á dhéanamh an son an iarmhí agus Chim go bhfuil Michael O'Doherty ag fágan na Páirc. Agus an fearrtá takeach an Josh Murta. Má se cosa uair tastáil agus stáid an cléthe agus carúir clig fanta. Hins an cléthe carú canis. She counts a smacht ag Peter Clark, cléthe maithimar agus siúd, a dollar rúthar Burton Acanis Clark, Cornton Taobh Lína ach an count son, maithe ag a deire Haran Lína, gúling cliste takeisteach an son ó airna iarmhí, a chilín go méid pochslas agus tá méid cinnte gur ben fearrthóg ná an fearlar Páirc, éman conín. Nis bhí gátheans go dtí seo, nar dhearrig leis, agus dríle sé ceann Gard, go dtí Williams, nó an gcuir sé ceann san seach, dín Cearnó conín, trasna na Páirc a héin sé leis a ceann son, dé gCearr Shelva Camad, Irene Loha, Deisir scór an ceann son choristeach ag a bharlar Páirc áfach agus iirecht Cunningham a ríist ar fóríd sin dosén iirecht in isir stréacha. Agus in áir iirecht fécintar an cluthe, formhór na Shelva ag an iarmhí ach níl na scór na fuitecha. Nis Corey Byrne Dunbar, Seansar Cooley nige, Owen Dave Lín an count son, áfach a ríist ar fóríl, má se seansanna ag an dáhéamh caiilte le cúpla nóman an ús, agus níl an cléthe chomás a bhí in san chéad tréimh se trí nómad díag fácan sa. Nis le Garman teach a ríist tá fearr sínta i lár Páirc ach an immert ag leanúnta raig an son agus cóir leiis ag tastáil ó ar Loch Garman an son istigh sa lár agus ag mailbheag ar cuasaí dá bhar sin. Gortú ag choristeach ar an son agus tar sé deist an dá ar an anáil a hairint agus in áir ag fécintar an cléthe gan a bheith chúntaach sa tarna tréimh se bhí sa chéad le bhí an immert níos oscailte beidir sa chéad le agus tháinig na scórna níos fosa bhí cúpla cúil den chéad sco Jack Redmond agus Cillian Byrne de Loch Garman agus David Williams agus Brian McGrath don iarmhí ach sa tarna tréimh se gan mór an scór na feicethe go dtí seo agus an hens go méid ahrúnis le déanamh ag Loch Garman cím go bhfuil ihre fithe Conor Murphy Taobh an Dave Lína cóir leiis fós á chur ar Loch Garman. Doctor an son cinnte go bhfuil sé cearcolóir agus ríist tar sé seo deis do reintas an móirí leabhart le chéile fécant cáhfuilid is teach nó na fear áling hagoing an sa ach tá tascalóir beidir an lá is teo atá feice go dtí seo im líana going agus sús le 8 géim díag Celsius in san Mullingar inis agus ní bheith taithírómhúraigh anna chuid is an daoine ar teocht mar sin le seachtaí beag an ús cóir leiis fós á chur ar Loch Garman. Torrance an Dirk cinntu go bhfuil sé achalí agus go meise ábhailte leanúnta raig. Tá sé ar neis ar na costa ach be gáín marigach an son. Ríist cuair an bhail seisteach ar nimmert mar stoppanis le
Beidir nómad goile tris bheith going ach ag deire fear Loch Garman ceart go leor blog isce tastáil agus an son mid réig leanún traig leis an imirt. Sean Buileséir ag Loch Garman an fearbhí síntan son a bhí gorta ná Derek Harley an captain ach tan Buileséir is a cín born a bhí craing go mágadí trónóna dóibh agus seans again bhearn a hín amach go dtí cúig cúlín. Ríist iirecht burn, well, nuair a ghardig sin ceann ní raibh sé sásta leis agus fóríl an 7 ceann fóríl agus má se gan atra ceithre cúlín a ríist an sásta Mullingar. Leis Simon Roach, chuir Loch Garman an ansaí ach go leor clúdach an sonnig an iarmhí agus seans go siúd teach amach a ríist. Carsteach go héifeach an sonnig éimean conín. Ceannig a siúd ag turlings ag deire díreach a ríist ar fóríl agus 3 iireach dégan is ar fóríl acu deachreatíí chun na scórna aimimsú Sathairn le. Iach 3 cúlín acu Sathairn tréimhse agus ceithre cúlín ag Loch Garman agus annachhuid is na ceang sin ar fad teacht ó bhuilí séire. Caiidán na himmarthe gan a bheith chóntaach is a bhí chéad tréimhse. Inis Loch Garman teacht agus deisir scórnis. Ag Rowley ceann son na dul isteach a caiigean cúlbar dul an arda. Dénta go hóntaach isteach son ag Sean Jackson. Bhí sé féhrú ach dhearg leis sé sin a chur isteach in na lámh go héifeachtaach a smachtú chalís déntar agus Buileséir mar tócan son aige. Leis an arda haon siad ach ag deire. Beidir na bróise seo amach I bhábhar Peter Murphy. Shellah Goni ag Murphy, Carrick Tastal, tá Bert Strachas ag deire Nashtin Unadishne, Josh Murta, Haran Chasnan, Shinnis Faro near V, Cool Astra, Bauto on Ella. Shin Cliff Fós and on Da Iran and Sa Tranona. Agus Ganatra Achan Cool Shin. Agus Sin táchtach den níormhí treis cúpla iirecht a bheith ar stray an ceann a bheith chur Haran Chasnan ag Josh Murta inis. Loch Garman ar dé bheile sa Green, sleanaisteach an son go dtí Twamley, deise go siúd, fós a dul contúirt don iarmhí an ceann son ag deire áfach ar thaobh na lámh a clé. Bhí sé glóra cúl an tuchtú ceann ar stray inis ag Loch Garman agus an tuch amach a ríist ag Sean Jackson. Ceann mar Nasula Bwinton son ar feich second agus Shellah Hernash ag Corey Byrne Dunmar. Shira hain sé siúd. Derek Harley, Ceann Garrad, Blochall Ma. Tuach sé Hernash an tarn iarcadí Byrne Dunbar. Ach anna the Eucharist an son gan éon cheistin immer David Williams agus Calish an son agus Buileséir agus an nish Tanis a teachtasteach tigan an dá iarn go bhfuil an clé seo ann le bóchant agus an clog ará go bhfuil seach nómad do go ná am fácha. Nish Eamon Conín chun an ceann sa hógant. Nó an bhága siad ag stocha go bhága siad é fé David Williams. Héana hocht ar chlár na scór agus tigan na níormhí go bhfuil go leor am sa cléthe an clé seo bhúchant fiú le cúlíní. Fécinn trastan son banisteoir Loch Garman Keith Rossiter búrtha le cúpla nómna nús mar cíonn sé ríist mar dhéana na níormhí in san chéad leas a den nó modernach iad ag neartú agus a teachtasteach seo chugan inis David Williams héana hocht go dtí seo trónóna deis an bhearna leidú go dtí gá chúlíonach an ceann san ag casa agus ag deire a mehar fóríl an ceann is measatá búilte go dtí seo trónóna ceithre iireach díag ar fóríl ag an níormhí bog amach an is ag Derry Mahan. Smacht go háling an son híos fuing ag Loch Garman agus tá Calish an son ar Corey Byrne Dunbar. Bhí an líród go háling an a lámh aige ach bhí stracha a dhéanamh air agus tar sé sin deis de Cian Byrne. An bhear na híana amach do ceithre chúlín inis ag Sudir Chasna go das réig ní léon dehannas air mar tuigeann sé gúil an clog agus an tamá bheilt agus ahrathe eile le bheith déanta inis ag an iarmhí.
Slung over Iver Cúide Peter Murphy atá ag fágan na Páirce. Agus Callum Míchéal takeisteach ina áid. Leis begin Muileann hís fúgan son agus Arúnis a dhéanamh slócha ag Laighean. Tá sé an clog ábheltain sa 2 nómad go nám agus dhearann go méid 3 nó 4 nómad dem cúitimh gorta chomá. Má sé lántasí sé mé hégan ag fágan na Páirce agus takeisteach ina áta Iver 17 Dara Farrell. Agus an Harraíanamh más ag an dáireach an Muileann ag Cín Burn. Seansaige an bhearn a híanamach. Gotí ceithre cúlín ar ríist. Iireacht Burn a ríist ar chlé agus ar fóríl. Bhí sé rás. Gotí beidir 2 nómad a hin ach an dáhéhan is agus nervhís le feiscint ina go immertha. Teachtasteach go dtí an nómadí dearnach an sa. Sin ceann sa bailithe ag bhar leabhar Páirce Sean Rowley. Ar neis leis an iarmhí áfach. Seachtú Williams. Harín leis sé chuiristeach go fada le Callum Míchéal. Díreach takeisteach mar anadí Míchéal dá leis seans ar cool. Stop ar líonach seans ar an tairna iireacht. Míchéal son ar an iarmhí. Ima amach ag deir le haid buile 2 féidir agus 60 agus rís clúdach maith ag deirí maithan sa cool. Ach bhí seansúnta an son ag Callum Míchéal ar cool don iarmhí. A bheoh tréis sin a thart ar cóscór Míchéal son. Tá sé crothúna seansanna. Nis. Iireacht 2 féidir go 60 ag David Williams. Nar cearcha me cén strainer. Ceann son a chur an trasnán. Lasar sa bharach an sa Mullingar. 3 nómad agus 5 second go nám fáca. David Williams. Leis an iireacht seo. Na muireag fearra go cuaramach ach a ríis aspra crinis le cúpla nómad a chuiristeach ar an dáhéhan son. Fanan an Forestborg 3 cúlín ag Laighean ach fuaisibh go cinnte gan cúla bheith géalta agus an son gan cúlín a bheith tucha uhan son an bhuiile 2 féidir go 60. Pucamach Marin son go dtí Simon Roach. Oscailtí an son agus tá deis ag Laighean agus ag Cín Burn. Struck a Cín Burn agus an council sa bháltach ar an tairna iireacht. Chuiristeach sa líontán agus tá an cúil sin ag Jack Redmond an tairna cúla go siútrán óna. Scór cinúnach. Beirt sínta ón iarmhí. Ach bhfuil sin scór tharbheith cinúnach an son an tríú cúil ag an iarmhí ag stad cinúnach. Jack Redmond agus an héans go méid carta chumá le a spáint de lán chúlaí na iarmhí. An carta buí peocha sús an son aige agus bhfuil an cúil sin ag Redmond an tairna ceann aige for sin chéad le ach an ceann sin inis ag chur solas an léatra agus sin na teachadí deireadh na himmarthain sa. Gá nómad de go nám fácha 6 cúlín in is atra fécinn difríocht bhí seans ar daobh an iarmhí na fórna chothramú ach tháinig Laighean síos tín taobh an fórc agus cúla go héin agus 6 cúlín in is atra. Seachún ar istí tuile scór na uatha an cúil sin tréis siad a spreagad deis an son ag Jack Redmond an haspántas tucha uig agus cúlín taobh leis an cúla inis ag Redmond 7 cúlín atra cumann amach san is ar Laighean. Bhí Laighean féhrú le cúpla nómad an nús ach na scórna sin tréis Craobh fécinn is an iarmhí Brian McCrath for sé an cúil sa chéad le tá sé plucht tá sé an trúr mór haimpeall éirí leis an pas chuiristeach ach ag an deire beag Muileann aige agus seans an bhearna sin a laidú. sé canína tá glorg an tlisir ag a deire tá an seach nó an bhaga siad fé Williams. Fága siad fé Williams.
Dern Clug go Will Hamid Inson no Modernach de Canaum is dan go trile sheet cool as she counts up maar an Tammy gemacht. David Williams. Counts up Coristach. Haran Trasnon get Hain and I get shoot Tronona. By Cuig Nomad. Down Coot of Gerta. Marsha. Ta Aum. Fos in St. Clair. A cool in Orira Hastok. On Ear Vegas. Tasha. Shea Cooley Natra. Hain and I David Williams. And has wanted to shoot. Rudenta and Sonny Gluckarman to Killian Burning Fog in the Park, Cormac Walsh, Stachen Odd Shoot, Akshelev reached a Gluckarman, I guess Aaron Dave Lena, Corey Borden Dunbar, Agar announce a Cluduk on the Vahanson again near well to the Sula Bunch and Sonton Green, Anna Lauder, Fatigus Duckertig and Dahave, Shalva Kamad and Son, and Rachel Squeal Election Immert. Near V Giri Chachtamach. Anna Hred agus Anna has sponsored to Uhin Orira o top Willifit and Son ag Farloch Garman. Reached and Raytor Dullistach and Son agus Shanska Veko Misht Cart Ellen Son and Raytor Dirk and Akilish Nimmert agus and Far Gamisha Kindlish na Peter Clark Cart to Bui Pikasus agus Shoot. Builesair off ag Loch Garman agus Deshaclo reached her scorella ac iad an oddfachanish agus stad seo. Ac an cool sin gá nómad ó hin ag Jack Redmond an difriacht in Orira hí an irví a Tráchtaire nash hí seans go héin ar cool. If he stopped her, I can son Honning Redmond, could he in Tavella Hene get elastic the nomad. I guess look Arvaneshik faking Gamak and Dulcadi Nickly, he Laighean nish. Builesair Keen Burn and Dokian Dernicker for Eliga. Bevralish and Vunin can son of Roru, Haran Chasnon, I guess Shinmarta Jenta, Keen Burn. I guess shot Gully and Nishatra. Three nomad Falcons so Mullingar. Agus Ruella Dinter Iran Loch Garman. Falcon and Parkinson, JJ family Dinamamak, Haikul Gertu Egan to Coristach Agus Takashach and Odd Shoot, Iver Feh Kahar, Oshin Pepper, on the Rapparees, Immerhor Mahashahe Shoodach, Egestadshaw, taking Loch Garman, go will sheet Lashley, no Lachosh, in St. Laigheanish, Agus Dirich. Corsi a Rogant Maratá agus Beshid Gabra and Callú go dís na clí Laigheanish nish. An irví a trade tá Builesair eile Bruntig and Raytor artha. Begor an count on a Coristach Hinson Craobh agus fécin an féidir brat glas a gord agus stigan. Gá nómad an amcút of Gerta Fáca. Nish an count on a Coneen. Coristach and son, a Girigay Coristach Celine Tálagus Tasha Coristach is Dolam Gurbay David O'Reilly for an Tangaválaga Dara ach Tán cool sin imahestach agus cool ella an son ag Dara na himmerha ag an irví agus marin siad sa cléthe tá siad ag fannacht ag trid go dtí an nó mé Dara can sa cool an son agus well ag an cean sa a bheith bút ag Loch Garman agus sin mar dhéanann siad. Caraculi Natra tá Builesair Bruntáf ag an Raytor Loch Garman agus tug sin cean san na seach cúpla céim sa mreis agus faoi se bheith lééis sin tá Loch Garman agus sean san isiacha leis an scóir seo beidir cuasaí I chintú. An cool sin well fágann sé Caraculi Natra agus in áirí rééis sin ag dul don irví agus Loch Garman seanóna mar gur thug an irví in áiríre anna spántas uha agus bhí seans cúg nómad hin tar an cochram ach Redmond leis an cúil sin ag gur buntáiste Loch Garman harnáis seans in is a Keen Burner scór eile. Ceann Dernach Haran Trasnán an ceann sa Haran Trasnán comá agus cílíonn sé sin go bhfuil cúig coolí natra báut amháin eile
agus an clogurrá go bhfuil seach a second go ná fácha. Tug sleasa sin a bhábhar Loch Garman. Agus sin beagna ag deirna himar ansá. San Mullingar sin fear hógaigh ná Simon Roach, bula maithe siúd. Réiteoigh fear ar an úrdar an taim geileh chat a cín burntach a trasna gur gé smachtún san de Loch Garman. Tá sé féhrúan son an réiteoigh ligand don immer dul raig. Agus ag a deire tá bula séir brunta ar an iarmhí. Ach well, níl sé sin deasan son ó cín burn an slitter choristeach. San seastán híos fugan san iarmhéin gá. Agus an réiteoigh an cart a nochta sé cart a bui dá chud pechaí an son. É sin tailteige. Agus ag a deire be an bula séir I bhábhar na hirbhí. Ach deir an clog go bhfuil an cúig nómad cat agus go dain cúpla second cóir leis. Agus be ceir gomach Loch Garman sábháilte go maith. Tríd go dtí na cluichí Laighean. Sin ceann son ag éimeann conín. An iarmhí ag glór a cúil eile ag deir na himar. Gaing sigan son sa Cearnóg. Ag deir tá sé ag glór ag sellomh. Well, bhfuil Calís Níl. I me go raibh Tarrington son ag Loch Garman ach sellomh gcónaí an son ag Peter Clark. Isteach a héin sé siúd agus an ceansa, well, Calís feic ag an réiteoir agus tá sé chun buile séir a bhronna ar an iarmhí. Tá ceir cúlaí natra, tá sé nómad damcútah gorta caite an sá sa bhfuilin gear agus sé David Williams a hógaigh an ceansa. Cúil a hastín ach bhfuil dóhan ama sinníon cheist. Is David Williams. Cúigar sa cúil, cofla den neló sa cór, an ceansan ísilige ach a ríist an cúil báre Derry Mahan, clé maithimar go siúd agus leanan an immert. Ilis agam cábhór an réiteoir an méid seo am cútah gorta an ceansan a teachta seach an son a ríist ag an iarmhí ceann contartach istig an son glánta trasna cúil á bhí seans ar cúil eile an séú ceann díogar fóríl ag an iarmhí na caing sin ar fad ar stré ag choristeach go mór ortha híidir ag Lurg seansanna croiad ríd a gan a bheith críochnathe agus le seach nómad damcútah gorta imirthe ansá sa Mullingar an adó geirigh séite ansá ag an réiteoir agus an bua tucha leo ag Loch Garman a caitheadh tú anna creadúntar fad a thabhairt an iarmhí chrididir go dtí an deire ach bhí Loch Garman písín beag níos fear agus cílíonn sé sin go bhfuil siad cáilethe go dtí sna cluichí Laighean ar an scóirtearnach sa Mullingar Loch Garman 3-7 an iarmhí 3-2 Cógard agus le Loch Garman. Sellomh Harnash ag Loch Garman agus deisian son ag Corey Byrne Dunbar. Pass agus Siúníl ag a deir cumad an sin ceann son é hain díreach Haran Chasna or sa ceann son. Smacht a goáling a sigan son ag Luke Murphy. Murphy fósadal contort an son deis ag Luke Murphy. Bhí sean son smacht ag Peter Clark don iarmhí. Buntá se tuga an réiteoir an son Mark Cunningham leis an deis ag a deire agus an muirsásta is sin Haran Chasna. Is Loch Garman agus an lántasí ríis David Williams for sé cúlín ó bhuiile séir an ceansa tóiste gohúis ag Loch Garman lús mas a clégadtí an lábhan ardagan réiteoir tá contortansa don iarmhí trasna cúla héin sé deisiansa ag Jack Redmond agus cúl ag Loch agus se chun éimeann conín. Fad go leor leis a ceansan a ríis ó smachta sigan san go lántasí seansan ar cúl agus choristeach Salín tá féhrú ach a ríis tá bert las mug an deirtain si éimeann conín agus an ceansa choristeach ag a bhar lár Páirce scór maithile ní leatran is. Sin ceansan a ríist ag Loch Garman. Deisir scór an ceansan imethe isteach agus iirecht anna bhain anna Thionachar ag Séimió Hagan sa clégadtí seo. Deis ón Dave Lína ag Corey Byrne Dunbar an scór deirnachar an Dave eile an ceann son ar a Dave seo agus smacht a go háling is stigan son ag Luke Murphy. Murphy a dul a rúthar imróí ar eis agus ar clé tá an séir clé agus tá sean son agus cúil eile Craobh nuachta há sé stigan son ach aríonn leis an slitter a chur siar agus sellomh gcónaí an son Jack Redmond a fuair an céad cúil cúlín in is ag Redmond. Tá Cillian Byrne ag teithisteach a drón cúil ag a deire tá siad chun tard féin cúlín agus an ceann son imethe isteach agus go halíonnta. Tá se leh isise agus oscailtí sean so beidir a cúil an ceann son choristeach stop a beidir bhfuil sean ar an tarna iirecht agus tá sé críocna Salín tá ag Brian McGrath. Williams brúan son ar Cali siúráilt agus an buntá se tuga Williams fós a scuile leis an ceann son imethe isteach ag an lántasí scór an cléire. Sean Rowley pass las mahan son go fada le Cian Byrne
Burn le chance the luck Garman agus well. Coimer tún to Peter Murphy in ish. Macahin Shishu Kofada lip Michael O'Doherty again Dara chance David Williams. Williams Harren Trasnon. Sonic Sean Rowley. The luck Garman. Chancer Cooley Nahain and counts on Curish Stock Rowley. Agus Egadera Harren Trasnon ag Varlar Parka. Mach over Peter Murphy. Shelvergoni Murphy, Carrick Tastal, to Bertic Strachas, Egadera Nashtin Unadishne, Josh Murta, Harren Shot, Stock of Adele, Callum McKeow, Dear Takishak Moronadi, McKeow, Dolishak, Chances are cool. Oh, Stubberlinock, Chancer and Tarna Eracht. Oh, me, son August Hadesh, Egg Lock Garman, August a Keen Burn, a struck a Keen Burn, August and Counts us of Altaker and Tarna Eracht, Courish Stock, Celine Ton, August Ton, Shahungarishti, Tilliscore and Uha. Coachin Trishi the Spragget Desh and son Egg Jack Redmond on a Haspontas Tuka Uig August Coolin of Gertha Falka Nish counts on a Conine Curishstock and son Agirige Curishstock Celine Tolagus Tasha Curishstock is Dolam